Ebusiafo, ladies and gentlemen, backyard kitchen, and I'm the Brewi from my backyard. And now, yes, yeah, you know already. So we have a topic, and we are here to discuss them. And unto me mo akwaba na mamwahu me nyamu ayeshia ha. And as you know, the last time we had Queen Aggie on the show, it was beautiful. Today I have Queen Aggie. Yes, again on the show. Let's welcome Queen Aggie. Yeah. What I say, no. Me mfanu ni agro. Na wa mu amuso ya mtuna na mana dawe na benyini. Look at my mother. My mother is about to go to school. Says so I feel no way yes. Now from Queen Aggie, Asariba is in the house. Asariba. Kaish. Nana no baby out na one was abetna. Yes. Be hide in there. A friend that's a bimbrabio. That's it. Na sa o hwe onua show time a me fear stop me feel. Sa o hwe onua show time a obo sa baba we obo no modern pa naja ewiase suban papa ho e de nipa dru akire ene no kure e na modern mo enu nti no adobia. Yes, adobia on onua show time ado o wa ha adobia Nana. now what to say nice one. Onim say we feeling just say you want to go to abi aye we betimi asaw obama no kwan dia be so to ama no kwan dia me de be ginam Nana mama mo kwan o ma ho kwan say en so to ye ho out the point is see me in the chambers now abranti a oto ane so me ankasa machiba mienu da Costa said the munim no me kai say maybe a me ni chair o nua show time me hu answer voice ne nam TikTok na obi foforo kro oni mi twa photo ba bi o and na omde ato ne voice voice na to chem ne picture inti me so yama me nua akwa bo hene akwaba yeah nua nice one money said the one my grandbrother and to us na ne ho moduku me bo me pese edu be bia me hitina who hitia me hitia na me no oboduku no hey, one is baby. Now I will say for mommy and krato. Ye jinkrato we pay. Ye den komo na ye de ebe hihye. Martin. Ma hwe we ma omba. O papa to fum. Na me so be hia ska. Na onya ska we hia. Mama me susie nyina aka metumu sa. Ma we so fa so na bi no. Sike fia me tua ne busu me bia no. So fa so no. Me frɛ o ma pɛ. E no mo ba me moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na e na mfa so. Aya kai say abrebia obey my way insurance no odi obusuani mapa baako ebe hye so me kire say ofri mu nko ade a ye be kwa wo mo a na wa na wo ye my way insurance no de ye be kwa wo mo a abra wo ko yade krankro yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye impo wakoda yare sabia ebro na mienu se wodi 18 ekopem 59 a wo apomudin a ubetumi abeka my way abusiana ho phone ne dial *165# ewo MTN so se sia sanye my way a ka say no way Elsia yaba back there na munim say aseda enkoma high sense syntax tank and holy insecticide spray and a my life insurance ye don ase bebre Elsia enkomo no ene sen enkomo no ene say say uwo ho na uwo fa ama option say me ma makola shop na me the $10,000 account ho ama wa kofa wo niema abegum aton shop no wo dia forever any say me ba be for kwa brechire opede he choose a stand right now and na me wo me mama senior burger we ka brechire veterans or a veteran in Canada otuna brechire check ye mama we experience wa brabom pa ena to atena wa che to beka bia kyen ye wa ha so ye wa ha enuanum aka nyina so wa ha ukoba o ye den o ye wa ha no ena wona agbochi no e den difference hu ene o choice e be ye den me dey me choose me choice there me choose mokola ene $10,000 okay because ya wakasa bi wa ye kan say wo de monkey gina ho na wo du kwadu ni sika to a monkey be fa kwadu no ba ne refi say sika no betumi ato kwadu no bebre ama okay number 1 mokola no shop ne de mo na wutumi hwe ni ya
easy more sa aboche no betumi akọ wo niam na wo di aba be. Okay. Nti aboche betumi akọ na waba With time. with time. But we na ma different wa. Say a chem 100% ewo yen Ghanaians and as ye nyina emu a emu 90% betu so abochi because ene hye ne tirim nti nipa be say no wo de mokola shop no eni sika ni nyina ama na abochi na ewo ne tirim ni nti wo twu mu tan ebe collapse to stand and say wo betu su mokola shop like the $10,000 na de akwa China sa oho ora do bia asori ba enkomo mu peje mame Your Excellency. Abuchi Diabolos Abuchi a hell. Okay. Kefarado. Okay. Mama Mia. The only say Abuchi no it's a skedro. Obitim kodis skedro. None de aba coins. No bisu de aba bundles. Okay. And inti Abuchi aye. But Oshe Mokola shop. Any Abuchi tena na adwuma ya. Me dem be catch yourself kwa Abuchi. What got a quadrature? Yes. O choice no. Yes. Okay. Ye be jina oni akọ Adobe ani da Costa. Nana. Wane kasa ha. Nana senia asoy bakam. Abuchi but be kwa Abuchi me kopeska. It is a menya shop. And it's $10,000. I think it's a mistake. Mokola. Obetina makola ene $10,000 no. Young girl and kabet me kwa betray. Enya good skin. Na irade buawa. When you kura betina mo insurance. We yadie. Wonam no which is up and down. Umpe no pe sunshine mu. Nana ane mefa mokola. Isa ni say. Wo yo bi a wo ye lazy a. Okwa bochi okwa. Untime yehwe. Be lazy. Enti se me amete ase abani aduam pa adwuma die. Meye business no wa ha. But mesa akwa bochi. Isa ni say sika no menya ema medi akone aba abrochi ne Ghana. Oh, okay. Da Costa. Okay. Se wutimi nya adwumaye wa ha na ono to wa umpisa ubekwa abrochi. Okay. Na embedodo na no you too kwan because ya na nyema nkoyi wa. Nti no se mitimi nya shop na mitimi nya misika me de ye adwuma. Na se ye de shop ne ma me na be me amede ade a. Ene na mitimi atena ha ya adwuma. Abrochi na ye gina bibi so na ye de tu kwan. Ye gina bibi so ye de tu kwan. Empedodo na woni omo a tutu kwan di nkomo a bebre no na omo ho kire omo wa a okope bibi abidi. Ene ma ye de akwantu si ye so. Na we de adum bi aba ama wanya wo fa bi ama de wo kopa aba no watimi abi kwan nye obi a netimi nya ne sa. Ni se minya sa opportunity ni say for the shop na mame enye say o de mame 1 year 2 years 3 years ma o de shop na chemi na o de ho aka ho de a mesom na mabọ me ho modern ma hwe de betimi afiri mama No waje abrochire no. Waje makola shop no. na je makola shop na magiska no ma hwe de befiri mama Na say they were 3 against 1 no. Mama, when I oti abrochire, na oti Ghana pen. Yes. Ansa na obekwa abrochire. Yeah. Omai minim ne o wadwem ebia se omunim ne omukeka. Because unim the benefit of the abrochire ayama wo. Me pa chaw. Se o option yi abra wo ye abofra na wo ye young na nka be fa de ye ma sa option ya. Okay, so na try Ghana happen aye adwuma pen. Na me kwa abrochire so meaning say na say ho abrochire fa. Okay. Maybe to be frank, from me point of view no. If you say nka abrochire, abrochire there's nowhere aye better in life. Say nipa so wo sika sadie na wontu kwan wo de nye sika dan ma na wontu kwan a enkwa abrochire a wani afira kakra. Okay. Wo sika no wo bi wanya bibia that so to be kwa abrochire kakra na akwa hwe ne wo so kakra na who difference na wa we maybe to be frank men ko ade na chuso abrochire because me abrochire aye heaven mame
heaven ma wo. Yes. Na time a ye hwe wo time no mu a wo de kwa abrochire no. Wo hwe wo life any sabi wo mu a onua mo wonam fofo ogya wo mu ha. Eden na wo de betoton aka say. Enso so ye pa dem ni. Okay. Ana abrochire o kwa abrochire no wanya hwe kora. Unipadua. Was kin. Ane Atoso. Chese wani bie. Wani bie. Wani bie. Bibie no ye wonwa wo biase biem. Because near what ha wo hu bie no. Easy so obehu wo abrochire. Abrochire bie wadwene mu. Ebie wani. Ema wo hu how to deal with people. Ana wo ya abrochire ni a. Unsuro onipa bia. Wo ka asem you don't hesitate. You just say it as how it is. Yeah. What do you bie? Wo mu say obi ti Ghana ha won tu kwan da but nani ate. Na dwi mu bia wo tu say nipa we o ti Ghana. Enso hwe ne lifestyle. Ene na dwene. So ni nyina no. Sabrochire no wo be hu ni yi a. Ese wo ye forceful. And when this any be ni nyina beba. Because as a young man and a young woman, oba abrochire a lot of opportunities. Kroma unya say here wa here wo. Opportunities e bi ni den. Adwuma wa abrochire. And then students ba mu ni adenti no. Ama niam ani bebre adwuma semai ho aye den kakra. But yes still. So what Ghana had a come do a come between ado am wu. Obi anke. But what ya abrochire nko a. Na me hu obi o ti abrochire wa da kom. So Aje de wa anya na you say. Obesi kwan na obeso or try. Because opportunities no wo ho bebre. Wo da dem kra broni ebeja moska bia 12 ane adi. Wo benya bia hye. Nia obi apeso ye bia sa wo se sa 10,000 no na wo be choose na be tena makola. So we obi a wani brain life na wo do abrochire a. Na wo ye serious na wo nye obi wo connect wo say dwuma wo ha. Na as a young man wo ahode nti wo betimi akwakoye bia. Sa 10,000 na wo de betena makola. Ade akwa China na ne ma no. Me mechi aka che se woni abre pa wo kwa abrochire na wo pa dwuma na woni abre a. Within there 2 months and 3 months. Sanya se wadru ho na obeye we abusuani we ba be kana asem na obeye omobo na abesese osika de abre no na wo se usabe wo Usiesia. Wo ska osieso na wa hu sani abesi apesi And especially when you been chant na ye na. You be chant na ye. Na so de kra wo de wo be se obehwe sani abrochire na etie. Na wo tra wo bin chan kakra aya ahobrase a. Ame abrochire mu ne kwase a. Ye de obenya sa $10,000. Obenya no so oni abre nko a na so say wo botae su ani so na wo de ba ya na wo sa ade no wa target sa ade no a say adwuma ebi ne hokra obenya bia ye no wonya sa sika no Obenya sa sika. Na eden na mugina so mo kan say mo pa abrochire no. Is it because mo feel say business na ye mre say $10,000 wo ko fa ne ma begum ya na ya beto no anya mfaso ana say e di abrochire na mo mfe. Nana. Now can we mo Nana? Na me pese me bisa say. Obi at me bisa question. Sa $10,000 na wo kan. Yen hwe ne value of sika no mudro a ba ye cedis ni mu. Na yen hwe ne mudro ekọ in dollars mo. That time na wo be ye adwuma na wani ade na wo benya sa $10,000 wo. Na sa mesumi mi amani wa ha me ko. Okay. Me $10,000 me menya $200,000. Afi na wonya $10,000. Dabi So they all can. Cast is not cast in concrete. What fan say? Say you man call tortin be a minimum call for almost all. And you muje trash or mokola. Na abocho bepato abocho no omo amunya omo koye adwuma na pay $10,000 no. Omo koye na adwuma na go say sa mokola na o kan. A man for store asashe wo ho. Every year bia sika nyina da bia mo sabo mo ABC nteje automatic ni mienu nyina bia no automatic dey emfa se ni mienu bia wo no ups and downs enti ye hwe odds na wo ni mienu ma dey na abehwe
Unim, oman Ghana na yete no. Oman no yetie sesiye. Shirt ehwe if America na say China. What the free ho, wo the free ho. Your excellency, machine said ye adwuma ho nyina if amonane na ere. Yeah, bye. Ye the 60 eco dollar ne akokra aba. Se sesiye Ghana ha. O cheke say ye bobra. Minimum wage our Ghana. 19 cedis and 90 something pesos. Akaka krebi na do 20 cedis. Your minimum wage, you know, for the whole day work. Yo. Oko UK. Minimum wage, you know, I am 13 pounds per hour. And then they will hour. Wo minimum wage awaje wa Ghana ha no. For the whole day, no. Etimi top fuel 1 liter. Our Ghana ha. Minimum wage the whole Ghana. Etimi atwa brodo 1 loaf 20 Ghana bread and etimi to. The whole day you man aye you know a to brodo baako. If you just check the economy said it here. But aboche ho no ne 1 hour adwuma oye no. Etimi to fuel no more than 4 liters. And this oh bo bra wa abochire a utimi tu susu. This one in na ho. Because the Bakina Kakra now experience. And because in toast, Jane, carrot, ye do a Ghana says, Sian. If you move by 60% every Burkina. Okay, mama, What I say? And he answered the Costa Baby. The making in an say, I would say, and you'll be in a car way, dear. But so we need a ho. Not all things be equal. The all Ghana, the business air cost. Now I call but you won't sword you my air cost. Ubenya sika, meto stores or mokola. Where be 60 stores. Obiso kwa betu abrepa batu. I don't make say. Dear okwa bucha or brasem ho. Do a tem mokola or brand obia could store or mokola. Or could be a store how much 4 a.m. I bought a numerous 6 p.m. Near Anton Ademian. And then was And so ho. Sana me patre. Entenye automatic say o store mokola. Now $10,000 ubetimi e dia succeed. Amanfo betire ahye o mokola e bro $10,000 no. Okay. Papa ya, that cost. On say tama wo fira say no. O kan bibi say abuchiko ti say okoji schedule. Yes. Okay. Obi akoji schedule scan ama. About coins. Obi dia amakura. Okay. So obi kwa deni de ba coins. Obi dia kura ama. Amakura. Good. Sa na abuchiko no. Ano sote. Obi koi. There be a okoso ye no. Bibi anko yi. No On say mama e ka so ka bibi say se nyame ye wadon. Sa. Na wo konya ni papa esoe no. Yeah. Na nyame ye wadon na wo nyu bi connect wo say adwuma wa ha. Yeah. E say de wo to chacha. Sa. Enti abuchiko no obi aka say enye wo. Na emom no se wo to better. Se wo bedi na wuni no. E yon setting. Sa. But wo mokola ne de enim say me store ni misike. Hwe baby am free ba. Enti me nka sa abroche ye. Yes. Na emom no se wo de enomafo obegu wiem. Na de ba ko be hye me nsem de ka magi de be hye me nsem. Sa wona me free ba. If you say uti ye yi a obetima konya obi o ya akosi ni so. So uti anya yi a obetimi akọ. Na wasa aba na akoyi am. With this option, na minkato. Ohwe nkomo na ye die no a. Wo fa no wa abrochire ho. Abrochire no onye ska be toast. Abrochire no onye ska be toast. E ma gekire. O ba ne ho. Na wa start here free no ho. Anas obema on the shop no de chew no. Any sikan. So let's assume say abrochire na okọ no ubenya baby atena. Ubenya ni papa pa kosi ni so. But what me are saying? Because men fan it say ape na okọ hoso. Sa. Nipa na obefa let's assume say ono na okọ akosi na wato abrabo so. Ne two kwan on condition say efie nye. As long as I may work good opportunity wa ha no, me the harvest start. Okay. Na me reason ni ye ko peska de behwe fie. Na ye tu fie gu abonti na ko peska ba de behwe hwan. Nipa bebre tu kwan Jeff ebusua obeba na ebusua bo asesa.
Obi wɔ hɔ a ɔbɛba na wanya 60 years 65 na wayɛ adwuma kɔ pension ɔbɛba na efie baabi ɔbɛtɛ nipa na ɔbɛtɛ akora ni o ɔho situation no eti botaeɛ nti a yɛde tu kwan ɛyɛ sɛ mekɔpɛ biribi abɛdi na mmom no sɛ menya deɛ mɛtumi adi wɔ ha ɛde ɛyɛ adwuma wɔ ha ama na tumi gyina deɛ abote deɛ wantena kɔ wotumi kɔdi holidays back. Your Excellency, mene da Costa ya adwen. Don't can the womb pepper but don't can in no. Wa fan no say adwuma na obe o makola no ebegyina. And I'm just say makola no. A man for get three 30,000 pounds ashe. Makola na a man for stores ashe. Sɛ me ka wɔn a me ni nipa ɔmo wabro kyire a ɔmo pɛ kwa ba ga na ɔmo nya plane ticket. And I'm just say ntino Sana said the tear wa ha no sana tear wa ha but ye nyina ye fa ne say a say makola ye na abrochire ye a emu de he na obefa because nyina so wo fa no wote abrochire ho na woti menya sika abesi dan ama one room atimu woti abesi dan woti abeto store e wo makola asa ama 10,000 pounds $10,000 account abrochire no te we nyina no metena Ghana about because onim say obetena ha a different ball game. What you say? Saa na wo betima ya adwuma wo ha na onya sika no akọ holiday abochire. Saa so na ono so ti abochire we ye adwuma anya sika na obesi obeto store ewo makola na ode wo kwotena no na obetimi akwaba anytime bia. Nti ni nyina na ye fa ne say when it is positive makola or abochire. yes asɛm na yɛreka di nyinaa yɛ sɛnea mede kakaeɛ aburokyire yɛ Ghana yɛ but woni obi ntina yɛ a woni musu nipa ho foro menim obi a ne wɔfa de bɛfa ne fi ha kɔ bibia was smooth for the person sisi ano ɔcharge ne bill double tax double because okodu hɔ no ɔno hɔ no kɔsoɛ nti bibia ɛba bia electricity one rent bia ebesi ne wɔfa no so nipa no yɛ adwuma 16 hours wɔfa no yɛ adwuma 8 hours nti si a wɔanya sika ɛkyɛn wɔfa no nti si a ma nipa no kra de amhwe afifie because ano ɔde ɛyɛ ne wɔfa ɛyɛ ne busuani na onim sɛ de besi this is the opportunity ekita me hu ne sa de bi ekita wɔn nsɛm no so person make something out of it ubetini unless you are not ready for it obi betini akwa aburochire 30 years 20 years ontimi mfa bibi kra emafie because onye na adwen se obebo bra obi ti Ghana wa bo bra send sika de ko ma obi a owa aburochire so a determination and the person you want to be no and e be determine baby obeko it doesn't matter the country me sana me hu sawo ye ti krom wei wada wa obeso no pa social media yes kantamanto hye yes makola hye me kan Bode she first lie hye me kan do sika na kotwa wo bill ana akofa bill akofa oniema be good shop ni na niema bi ha adwene wote wani no shop ni mu niema nyina ahye ana se akofa niema bae no de obetu ye to ana business to fu so na ne wudi bi free no wakoto no de wodi ama what is sika na ayifu obuban wa enne se meti abrochire na mebua me wo fa me na tua ne bill na mehunu se me wo good lifestyle bia eyen kakran san maye in terms of say me wo me benefiting kitikiti mama some je benefiting kakra wo me benefiting kakra bi me weather no aboa me ama me skin atoso esesa enne so say ka me sorry ko dwomu no eniema bi abrochi lifestyle no abam ni mienu no you still stand by says to ubetna makola ma shop na shi Nana, I still stand by that. e shekwa The best ashase. It's an say asoma yegusu ke me sign mo bi a na odiobi papers na ye na ofa papers e na ye adwuma sika bi akọ na ofa na account obi sika oso udi ameka say what the papers na ye adwuma nti mema ya bo aba e ye nipa su debi a ye bobra na nyame ne sense of member ye favors ahead of us obi a ye beso ani bia no favor be kasa mai because characters ekita ye no e different ukoso a wo kra wo maame na wo siblings kwa etimi ye bi ya e block wo favors we should have anokwan into whatever the cases no so ni nyina ye but wo individual na wo gina no whether e mokola whether e abrochire
wo individual na wanya opportunity na wo de ye adwuma Exactly. say na wo be utilize na fa no Exactly. na be kire No, echinyenu. Echienu. No, be say me tie nana. ɛno na owura bɛka kyerɛ sɛ nipa sesa Osan so ɔsan so sesa. sesa asɛm no baabi a ne dance wɔ motherland Freedom. Motherland. what I say baabi a ne dance wɔ motherland O motherland way. Motherland we ne Canada. motherland Motherland go ah. nana Abroche no. $100,000 Canada ka o nsawadwe. that $100,000 Yes, I was all smile na buy no. nana US and say Canada. backyard kitchen $100,000 Oh, and And for it- $100,000 Tim. deal. Obi no abaka abroche nyamotre. Nyamotre. $10,000. $10,000 Yes. and it Mokola. $10,000 Who is that? $10,000. Who is that? Makola shop. But man for the 3 Ghana $100,000 so. But almost survive it. Tie. It's even more than $10,000. Tie. me hwɛ na nneɛma ka kyerɛ sɛ me saa shop na ɛwɔ mɔkɔla hɔ mɛgyinam de $10,000 no ayɛ biribi egum na me abɔkye wɔ me ne ɔmo bɛkɔ no bukata Bibi ben na de begum. Na say $10,000 ne makola shop no. Nyame bua na afe mfie mienu fa na afe trip no extend trip to. no start Okay. start a abɔkye wɔ na amomo wɔ me ba na me bɛkyele abo Aha. Eno nso na yeso e wa bochie no. Yenso no. Every year be aba to store for. Na de nneema eba. You see, and na make sure say Ghana, I'm telling you, the cost of living in Ghana is very high. The cost of living in Ghana. Enti And I mean, minimum wage asem e de kire wo no. What you say? Say what Ghana? Nana $10,000 shop and a shop and a makola shop and in Canada. na na mefa $10,000 ni No go fire no. You mama But the tribunal or do Canada on Ontario. So we go home we are saying, "Me who no na Ontario, Sankofa, oh, Sankofa, me who no." Me who no, yeah, me who no. Hi, when I go back to Ghana, also Charlie Mabo, me nyanko you. This is the next 3 years. Mama benefit amunya na brochire ebi ne de. Oh, abrochire die. Even for our health. So we are me call hospital free. And no bia ube osabeka. That is obi owo paper. Obi only paper. Abrochire die Once kwa I na walk paper. on, I walk seeking for asylum now. Once I walk dear draw dear. I definitely say ubenye sika. Ebemo sika didi e komu ne woda. And free benefits for healthcare. I never bebree. And a compra should do a baby out to say salvation army. Over here, Kohako Gianni. Food bank. Food bank, yes. Ghana say food bank Yes, how baby, sir. Nye discriminants, Obetini akwa nana obetini enya ntare second hand ntare a ego ndin na labels bubom tax bubom a red new obi ote wono so wo obi a wani da ho a obi kura hu se wo na na Obetimi kra di bia bra wo sister na o mokola na amana And they want to be fan pages or what? I saw beto de aba mokola obeton ho. No aton ho. Yo, ebuchafo ye be pese ye de enkomo na ebesi ya na ya dan ye ho aba. Na afa ya to aso akwaje nkrato ewa adofo a omuso ede omadwen che bebu adwumadi o. Nti no ye nkomra sesi a na kai sai asem no ye se wo be kwa abrochire ana say obeje makwala shop with $10,000 no watna ya adwuma ope dia Coach Kevin, will be a friend, Coach Finest. The manager, Signature Apartment Chim. Now to the question, Mefa a Mokola shop and then $10,000 because I believe that it's a platform to set up myself and build up myself. Who doesn't like Mokola shop? Sir, I want to ask Canada, what are they going to do for them? I mean, I'm going to start all over my life. No. Give me the shop, give me the 10,000 and let's do business. Energy. If for business wisely, Ejuma went no me fa $10,000 and Makola Market because I own a boutique at Adenta New Site. I started my online business with just 120 service. I started posting the items and
for now, I'm able to get a shop. So I think if someone give me the capital to start with Makola Market and $10,000, I'm going to choose that one because it will go a far long way. I become menim bebre, I'm a menya sika bebre because minim na online business and entire return why I'm not only for dress, but I can use for so many things. Yeah. I say for backyard kitchen ni. Obi si abroche bi ede. Obi so se Ghana bi ede. Sa na nkomo no ekwa akosi. Esa se bi gina Ghana, e na bi gina abroche. Na madam bi aka tro sa ama abroche de yemu no kwase o. Abroche ema ni panyini. Abroche woni di obedie kra no bi mebo prum. Emfa na dwendwen nye den. Ensa meto so. Krom ha wotia na ya adwuma san wo de hwe ni 4,000 obusua abotesofo ene budget ya e kan wo ma setena no wie peye nanso enam so obi a won choice nti no enyanom obi a kire ne stand me ma me de o experience citizen e wo Canada na imagine say wanya Canada visa hwe wa ho keka hwe wani gie hwe sidie ba na ye otesa abraba no ayden wa wie esan say experience Ghana de wa famu no wa hu say wie bi ehye what you say but enkomo na yenwie nti no yenkoye maame ho na yento aso mama wo manyina wa abrochiri Yes. nti no wa wo hwe wo ma no na obi a wonananum nyine benyini wo Canada wo manyina na wonanam nyina wa abrochiri nti wo Ghana ye pa ansa na woko wonim Ghana ye pa imagine say nka wo manyina wa ha ene ho no de na ka ye ofe Maybe abroche na emefe. abroche ni ofe Yes. Abroche na emefe because enkola abroche akola o mu se Ghana ha say enkola ne ba o mu nya more experience because of hardship kakra bi a ewo mu a ohunu nkrofo wa abontere so o mo so niema struggle say obenya na obedi ene ne ekwan bi so no ne ade no e man enkola ne ba ha o madwemu bie pa okay ena o mo so tie abroche ho no o mo so wo mo ways bi a o mo so ni mu a ema ho no wo mo so pe ho no on we shi kura say o baba be free ha so ho e bi ni the school nsem be everything o shopping so akola no kroni mu fe no de e wo ho sa but akola no a e wo abrochire no wo ma adwene no ade a wo no wonim for bi a 1 minute no obi o te Ghana no be take be 10 inches ansana wo hu sana wo ho so ho sana me adwene kire me because of say enkola almost started so omo be e bi o madwum kakra ama wo mahunu say Africa Brewa ha brewa ha wa mama land kra brewa ha mommy waka ni nyina e brewa ha kasa number 2 abroche kro no na eva bro no be woni mu sampa your excellency winning say no we are no aba bedu pepenso bia we are making bia matran there but you don't have to even travel to know what is going on elsewhere now only for Friday me bisa okeke yeah ofa phone say na ogogo na o hyase nema ye be say hayeti ye tie nyina ye ntade ne empaboa free eti so be say nase efra abroche ne ba nipa na okra free abroche no oto abroche we sikanye sa ana o de ship bae shipping say jiniska ana oyi o habo e jiniska ana de begu ni store mokola ana store ni o jiska ana oton nsade no oton no Canada $50 a ebedu Ghana be ton shop on ne bo be kose e be ko be $80 yes o ti ase ntade na me cha bocha me ton no $50 no what Ghana has ade no ton $80 until wo no wo spend more cry wa Ghana ha me ga ba kokọ land no ko ne wife pharmacy so ha okay na okonya attack e wo fie ne yere kwa adwuma aka no nko a ofaafo na ofre no wantimi ankasa but the next moment the ambulance was there see who say ha me call ni free the ambulance was there Ghana ha menkai ebusuafo ya na me tu kwa na me kokumase na me drew
after Suhum Apedra, Kobi or Efraho, Kev Muana. Before Linda Door. Before Linda Door. Yes. Kobi or me drew hono. Na, asebe dia de komo obi. Enti ye parke car no na me twa kwan ma ko. Ba yeso twa mo se ambulance e ba wion ambulance o. Wion ma twa ambulance no e medu me nchen da. Na me twa kwan ni mu ko e. Na na ambulance ben na ba nyanya sa chechedi yi. Me dia de no komo ani pa na msa betena kem. Afi ba enim kakra no. Na mu se car tie. Apai egu kwan no so. Hwanam ka che madam fam no ka rapti. I say ties apart them say accident no say I who say accident but you hwe kwanso na ehu car ene parke ene hwe bridge bi amene me koye no na ambulance car no eda amene ni ambulance to me accident ena guy ba ko o team say please help us but say the bon anu mu wa no it's not easy to get access there when I'm a farm phone say me friend first point of call me friend fire service because jabeti me ato ambulance ni ade 192 me frɛ me nya response and I me forget you na me frɛ 191 Ghana police me frɛ 191 no almost omo amfi me and I'm frɛ 193 ambulance I'm fine hello and I'm say yes pacho me tu kwan na me duru ha no and me say ambulance bi enya accident ha and I say half it your friend was saying na me ka me bi you know so okay mate you be throw back said ne e woman ya try and I'm say back pacho we say enfa na ambulance ni nya accident no then when I saw church obobi am say Ghana national ambulance na say problem say national ambulance na say mukura no muntimi ni signal bia your excellency me say nothing no chromo for any casa me say me ne rapti and my wife and na ye kone ekosu nyane so the emergency response no this is not the first time I for emergency number man responded on time but when it comes to emergency timeliness is very important but Ghana have forget it what you say enti o man na team no yemfa na man toto ho e manipa onkwa ho hia sa ntubeti wenye sika wo sika betimi akọ hospital ba bekọ yesi bed ni ho koda storm o mokola na wu koda storm o mokola na wu enu nti sa nema wo nyina $10,000 enu na say $10,000 $10,000 yes ke bia o 130,000 enye sike bia o kan se bi nyina ma mi ntin ma yedin amoche mu ni kwasia you say boy why national service are you oh says number but minimum dia ohwem dia fena mo 22 23 and now what 25 yes so it 16 kura so the enfane say you know at least I'm 16 I'm a young guy I'm a very young no I'm a very young energetic guy as I be because okay Nana starting no can say me buy and me classmates when at the how did I see them okay me buy me share one or two people be you know me who woman no me who woman me because me who woman my morose we dey excuse me yeah my badada woman nyini my badada what you say just one nyini yeah me kwa me who woman me yam share me me classmates estimate na ebe oba me pa no closer to me no and I'm who say my classmates I'm say hello auntie agi was even ya nigga so who say fear me team now I guess so na say e was say fear when the man dey who ahu me because they say why are young more I'm very young about life more and near my wish no that constant we ni mama tie hwan anyi o dey to me on say me person me be mu kakra them the issue be say you too kwan ekopese say you copy baby abiti yeah Nana arubia kasa me paucho sanya ode ho ye infanto Nana wo bae no ye tie o story not a single day now cast wo die mandada nea ancestor wo ye kra ho wo fato ho so eye because na wonim ya wo hwehwe yeah so two failed ni nyina no ye na sa sabroche na wo kodu na wo da
Obey mistake. Wo nneɛma no kora wo time ebe ball no paper so ba. na ho che ne che mokola Wuntimi. Yeah. Eno kora ye den. Baby a wo beda no kora wo hu. We ayere so kora wo nye overhead bi asekoda. Difference wo. Inti two ni nyina no so wan ka wani ansisu anka se abrabo we na me hwehwe. Me pese me ya TV bi, me pese me du baby. Inti me de we si mani se baby a beto me afa bia me succeed afisa agoda. She said the maker say see two ni nyina me nya option ko you. And your bomb say te. And a ba mechi me ba mechi no. And I make can say ejina wu nipa no awo mefo awo so ho. Ejina wu nipa no. Wo favor di wachi. ene modern Ene modern mo. Yes, and the bema wa yeye. yes Ni nyina mu no still abrechiri anase makola. Nana the whole Africa say ka Africa na ye top 10 actresses or media personalities for Africa yentimi nyu film of Africa Yeah. Nana senka wo India Keke krake. ena ka wo Bollywood Nana ka wo sika no ka nye $10 million asam na eke yo Me nam kamechiro. because you are worked Me nam kamechiro. so wo US ena wo ye o level awa Ghana yi awo US win party a Nana scan is kaketo Asorba. Pucho wa movie we kra na no kra say Yeah, ya na be a production. Any boy bi obesua ene a akosto adu achiri wa ha. Ama achiri kwa no e bank manager wa ha. E na odi aba abuchiri. Oba ye no. Obetra me nchen kakra, be 1 year, almost 1.5 years. Otime akofa na yira ba. A odi ne yira ba ye so no. Adwuma because of say o course school kakra nya experience kakra road made to oba abroche no bibia is simple, easy. Che say uti won say onu aka say na waste me time e wo Ghana. Na nim say na ka abroche na ka me bantam. So, but oba say no. Na uti won say bibia e correct. Oh, you okay. 1.5 years say o go 2 years as 3 years. Che say onu uti won say na ni agye say o wa abroche. Okay. Opekwan a ono go say ma etimi to bibia me pe bia de mane me ma. E wo Ghana so ayi kura me ntimi ntom fama obi a me bank manager. Me obi aso nim say me yi adwuma Na say opportunities wa brochire more. 100%. E chen ha. Sa It is a favor di wachi dia. When your opportunity Nana Ghana ha adwuma etwia akatwa ye ba ko pa Senate adwuma Ghana obi enim se omutwa akatwa ye pa makatwa asem ye me mate ba ko e wo secondary school alright they was Senate e ba bedu a level bi to the extent say so man panyini epe data on Senate pension me bia ono na ebe frɛ no ebisa no last time we call no office we call like say da sorry ba me say me relocate you I'm sad I show jale chale o hwe say the o man no kwana o pese on the wife ni kwala ni nyina akọ basa afi o come say I'm say why you are a big boy in Senate what yeah Nana okọ ojai ho ni bi wejai ko enka kakatwa sema akatwa sem say Ghana ha ye ji akatwa o yomo mo ji akatwa mu odu bi e o Ghana ha no ka ho but oja ene ne yere ne makwa kwatra because of the opportunities. So much I hear YouTube that Canada ni guy be friend Erico Papa Zero. Yeah. Oka Ghana, some no Ghana no kata mo di ba buchira. And so on say o buy no. O mu say abuchire if they say ho ye heaven e dey. But no on e ho so be o da e wadwuma wo ye. Ani adom bi e be pie so. Yeah, you are. And be ma bo hu abuchire no, sane na ni so tie. Osime anya abrochira ka me ba ye me ne ho akra to block say me consider him me ba was consider me say you know and the bibia so no awon ne Porsche car wo demu a was me car we ka me kofa wo he eso hwe yo me kra me value enfanye yo ye my announce na fe me nko me producer na me han kakra me nko me producer na me inte producer ese e kwa abrochia na ye jema kola shop but ye fe ya no si wa ha no problem na o ka me bia nya na ye ma ne shop na wa say de ye ken
Omadi nkan aka abroche na to ye tirima anti Ghana ha de. Oye na ya Woyɛ wunye ye. kyerɛ Ghana ni a ɔwɔ sika bebree abrochi nya afɛ ne sɛ meba Ghana den na ɔpɔsɛ mepɛ phone nso na phone ɔno ekita no ɛyɛ very high oni bi nso still a ɔpɛ phone eti sɛde ade na akɔyɛ no ɔpa ama ne $100 billion abrochi ne de otu mutan Open no. ɔpɛ abrochi Na de ye kan so ye nyi ano nsi say obi ti Ghana mimi ni obi a ɔte ha aye bodwa e dey survive. Excellence I what didn't- Ghana was casting off a bebre on Italy ne Canada ne you was casting Say asam no. nti me ka fo a so ne na say so say dem kan ewum Oh yes, e wo mu sa. ah any automatic so kwatra bocha wa yi Yampa. Yo, for Nana o last word da Costa ne enko na we mo wi. ewie me dem me last word an say me de sɛ ni me anu nyinaa ya me motherland ye motherland Freedom na benya wa. freedom na menya me Aben pepe with appointment. Oh, Ghana need no appointment. Yes, your time was by 11:30 12. na ananya Ghana for that's what I was so so Ghana man time no enya Ghana for fort Na one at the buy. Nana abochi funim say so duru bus station a 7:15 bus ba bedru 7:20 bus betu ebedu the next stop 7:25 Yes. ba ha upie fie bedra kwan ho a but hole kan nyema entu uni control ntu betime fie ntem ba somebody the nice no I late nti ye system no eno na ma enya Ghana say Ghana for the control any control just as any control no transport no so aha eno na ma ye ntimi ndi time so no cause tio take na me ba hey minim say from media general ba studio ha be 20 minutes Yes. on the normal but some kofo trotra 1 hour. obi fo enye ma on 2 year no does it mean say me jade me ye bia 2 hours ahead e ba na enti sa enti no de unim say baby a time me fa bus 27 within 7 minutes na me see one second stop. me do extra check into which the time so ba Ghana man time the wole maishi Baba last one time. The mechanic say, ye two bata say ye kope bibi abefi. At the corner ye kope say ebi waha ye besumu yi. Okay. Ebi ni wa ene ye koko hwehwe. Baby amejina. Baby jina no. yeah Adobe aso say. Da ho ne he nyina agbo homoden a. Nana ube make it because when my adwuma or baby the credit never pound the following day near 460 cedis. Nti sa me credit na me pon na no say abrochiri agabeka se me make. But Ghana ma make it. yeah But what about business aspect? And you be able to business. perfect you Nti no ntimi ye business no man is kana ye kana. abashe Ontimi nye. Obeshe. Nti obi obetimi ye business there. Obe choose business stay in Ghana. But no new idea about business ontimi ye business. onkobon kuchu Tuni nyina ye. Mama, senior Medase pa. Sorry ba. Adobia ne da Costa. when you hear crabanya skin and your body and your bro hello yeah ka bu chama ba so the snow is snowing The snow is snowing ampa. Mommy enko a producer na yenko je one wedding free one sani apon. Ohene. Say out am no ye adwuma yi opportunity abana choose one ya ba beton saso a. Obeje makola shop with $10,000 and Canada or abrochire here I come. oh Nana Canada ni de nyame nim rekre me nice okra me kokra bi hwe bechi kra Obeja wife wo any obi ahwa akọ. oh say dia mommy kan no at least me ko a de me bobe homoden na eja ma be fa abusuafo akọ na life no emu adane Ni mu adane. Na just Ghana she. Ghana president cry no on your opportunity and come back na brochi no di president of Ghana Hey. the I for nye
Obi ye man hene e woni krom but Canada not Germany not adentia o your man hene nya abochi not me say se Ghana mpanyimfo adentia omo yare omo kwa abochi omo nya nka omo cha abochi no odi minister awo Ghana Yo. abochi de but de onya kai no so da kosa kai no eno na Nigeria for say the thing you dey go search for Sokoto It don't dey your Jogoto. Hey, me ba chobo. Me da mo aswate. Me da mo nyina ase mama. Na me show. Ukwa me chia Canada fo nyina. Yeah, I'll tell them. Yeah. Enche me ba. Sure. Why? So me Nana from Duachi. Now go order. From Duachi. Now say hotel be check Robertson. Apart from Burkina no. O Burkina o do paga. O cross border na. Krobi wo ho. Your friend Dakota. Eish. Burkina mponi. Enche ho na am some sport bi ni ade bi wo ho. Burkina mponi na ne o Canada. Na now the family ko ba ko bra Ghana for mutimi. How so am to Backyard kitchen. Na komono wo. Backyard kitchen. Na komono wo. Yes. Backyard kitchen. Na komono wo. Nana, for when you bring me na ene. Yenche obia holy. Ane. Holy. Nana peja wesu ani yentie no. Holy at the top. Holy. Na ye da holy insecticide spray mosquito coil for ase. Uko jomua na ubeto intuntuma drua. Bomodi anse ubeto holy ama me wate. Ebo adwuma tatawe. Kakrebi afe so ne lemon fragrant no so. Ema ye ekumwani wia. Sentri nyina free 110 pa. Ema wunya ajahwenwem de kakra ewa chire lemon fragrant kakra ene na from manimu. Enu nti ebeda o masepa. San meda high sense ya say everyday prices for everyday people. Syntex tank. Meka Syntex tank ano waka say ye strong, ye tough. Your sizes are hudu bia. Ene osha me backyard kitchen ya. We ye friend no utility drum. Sa utility drum yi your colors ni bebre nti de ope bia be ya ma. Afei ye wakese ene wa factory one. Inti me kanfo Syntex tank de amount. Insurance ye no phone so. Na me pesa wo beben ye no ate ase san say ye dwe wo nti ye de hihye bebre ato akwam e de amawo e my way insurance wo kambo mapanyine no insurance no the tipa e my life insurance nanso ye come my way anu aka say senye my way a ka say no way ye da wase bebre and ye sorry atwemu na matade me da diamonds are forever kuma say and diamonds are forever man go down ono na menua Ufrabe cheba no yi bia brem se me hihye ne fie enam de bitie nti ebeda mo ase obi a wahwe obi a onhwe ye kan foma no share which is share na obi yede into embra backyard kitchen beda ase bebre me dia ne Nana Ama McBrown na me sure bebre be say share Adios.